Kum nu perlok berok, saya sisen pat ngapedang sopai pi, syakani ke channel jonga khasi terka. Temen-temen sengi nyesat no da uni u sandish dan baong sandish dan baong sondish dalaka jongka jingong mo. Kani kadun em kadi ar kilo. Te ngalada pentanam shua kadun. Talak tanam kadun kani deka shisha moid u vinegar ber shisha moid ko saklep ha tadam nang ta pade sa the kandian dian shua mo. Te saking tadam nang tu pade taking spang setep yang tu vinegar vinegar. Te king pham tu nai penlip mo kading menta. Te hadu bakan dalak long kum ni pain. Kani kadut kalong kalak pait te tak ada menangta pada ingin saya jarno ikan ni. Bu shua kecing jar sakum ni. Desa ais kejain nalor kejain depan kadai penlong ke bakhuj bhamo. Te ingin saya jar kum ni pait perlok kum nungan le. Dapil adap the tu ka sa ai sa ka bakhui rumo sipela kum tu bakan khoi bakan mi no tu ka vinegar adam nang ta pre khruaj bha sabu ka ka tiar ka ba kham khia am bakan mi lo tu ka kat badan mo pe jang ni kani kala long pe kala trukhong bha la itho em la jar lo tu ka barok khat. Kani pada kadut kadai spela mo te sa penkulum tu sa ashini sa ayu maida ru shishamai namar bali kani kadut kadai ar kilo te phin atang shishamai ka maida la biang te sa king tu dala kala thanam bha la kham I tu maida ru sa ay sa uni u cardamom powder utu powder ilachi powder te sa king shpang ladem tu pada in saya aino tu cena bangi ladem pen kret ni. Tengi depan klep bahai kani hadu bakandala long bha hadu bakandala rangat bha tu ka dut mo pet kani kala long tementa pada podang klut kum ni hi tengin thap no ha koi ka bowl ne ha ka kanu ka container Pilap ban bu ha ka pliang ne da pidon kum kini ki tiffin eru kalong te in I shwa kum tu hadu bakandala peja bha te kani kala long tenga tharai plai yo jimun to hi mo perlok sai persyang sai shat long kasuk ru kasuk long da yeshat hi pat long kabang ru kabang bha mo khoble shibun ba pilai pe kani ka video sngob ha like subscribe but share